marago bengi ya mwanchi muligereria bageta seni kia Ndizi TV na ndene chinga kichingi yangu kuaregania semesa ya Amayia Chinsa ni Ikomi ekero banona kuareganirie atari make ayo agendete gukoreka aseriro baria Gusii na Kenya engima nyorari tukulia lero moraibwense Dr. William Ruto mono morugio ya Rachel Ruto nigo baikira na se kanise mo sensema yo wasinigishu ase mochie Eldoret abo asabanyara ko baba gusangana ba Kristo igoro yeli tukeliga lya lero Jumapili ayo mananda mango mwanchu muligereria asenchera yo bwenge chinga kiboigo morayo mukoro bwense Uhuru Kenyatta nerekira nase kanise mo imeyanyali county ya Mombasa asasangana ba Kristo chinsemo au ase county yo amange mwanchu muligereria negekege kekerebosio kolenda sebono bali mogotobwata gwetera senchera ye mitandao Ndizi TV News Digital eyone nsemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na inde na bogo tweet @Ndizi TV News koira nande asegekege kekerebosio agaren kumanye ayo mana yanda mange asenchera yo bwenge. Ncheni wankoro kwa Sara Nyarangi Ontita na ende ni gotoko ya chaka korwa se bunge ya Kitutu Masaba ase ward ya Gachuba abu asomwane lieta faith bosibuli oyole kerasi ge Ikomi na limo asabiro bokonyi korwa saba Samaria baya egeranya ariko baga kwegendereria na masoma ye kolengana na bosibuli nigatebire agoseli wachinga kichintambe otemere wekera nonyene ngana ye basari korende taraye kera abayibuli baye nigo barabataka baere chinga kyomwiboli oyoyomo oyole tatumwabo amenyete nobolema muri kwitwa mangana maya Mildred Moma na agendrete kubwati roboti rwa senchera yo boikiranu kurende ebi nebirengererio byo mwana Faith osiboli kunaga chagite ku form 1 bakabona muna na form 3 mbatu muchando baba sari gutibesa naja nabere siko nabera matuku atari make naja nairo moiboli usabira libaga kera ikira matuka yu asabira libaga kereto akuira na gochaka kera bona njina tigali school nagendera kogenda matuka yu ikali ali gitawo chakwira chibesta ku bona ta konyora kuira twa bona nandu mwalimu ngira ni konteyi genda orete chibesa senge ntumu ibuli ugo natungainite bona njikera ngoje school ngonyora ndi bona nabiri bunu ibuli nkoja nali chibesa naira ne school nandi chibesa chikera nachire ngomboli bali ndinando kuchakoleta nabate amatuka inanda ikana nditingo ira naseri unachaka nandi kera nacheka nandi nacha nali kinaira abarai bechikanisa litukolia lero monokoro ase dini yege Katoliki au merana na ba Kristo ase virisia au litukolia lero nigengana emwamu ya renge igoro yogosanga litukeli galia Easter abo asaba Kristo baboligwe kwenyora bamwe abo bali batabwatikende unenchera mo yogosanga obwanchani chinga kieti cyo kwenyora na kiyo motoli to Yesu Kristo abambetu asomo salaba na ende na ki agochia koboka nigo ayakwanwa amono mo bishop kurwa se diocese ya Narok oyobo igo bolria baraibe serikali Raila Odinga amono moraibwense Dr. William Ruto kuigwana na gokora chinkwana unenchereye moyo kwene kyomorembe asense ya Kenya kile kidogo ambayo uko nacho na rafiki yako na jirani yako yule ambaye ako na hitaji mkumbuke yule aliye na hitaji yule aliye na mahitaji yule aliye na njaa mlishe ukuwa na kitu kidogo ambao ungeweza kushare na jirani yako mpatie na hata pia mshare pamoja na muweze kusemezana kwa amani na kwa furaha na kwa shangwe na taifa letu liweze kuendelea na kwa utulivu na ushindi na Mungu abariki Kenya. Kukumbuka wakati wa ufufuo inaleta jambo mapya, inaleta maneno mapya, inaleta tumaini na hata ndio matumaini tunaimbia taifa letu likaweza kupata ili afufue kila jambo, afufue yale ambayo yalikufa, yafufuke kila jambo ambalo linaenda kufa, kila jambo ambalo linaendelea katika mauti, ifufuke mara tena. Tufufuke, uchumi wetu ufufuke,
taifa letu lifufuka na amani. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na Raila Amolo Odinga waweze kupatana na kuzungumza, taifa letu likapata amani, waweze kusemezana, waweze kuzungumza, kwa kuwa maandiko ya Omurai omukoro bwense Uhuru Kenyatta imambea lero nasanga n'abakristo korwase kanisa ya St Francis Assisi ase bunge ya Nyali county ya Mombasa litukeli lyogochengera omuyega o Easter kolengana n'abakristo amona baraibekera nase kanisa yo nigo bakangambia mono naende gosanga noyo kabeiro murai bwense ase kanisa yabo. Bisa korwase kiombekia aipoa nigorero batarira enka ya Nyagusira miji abodi oyo nyarako bakagoitwa n'abanyanyimbo bunegotebekana kobwatekana nogo kagerwa kobomonia bwa Mario gatanjire iyo gotindia okwana chinga kiechyo ababisabo korwase kiombekyo kya aipoa nigo batara wika asenkeyo asebate mbagenderete no botuki bwa bene elyo gocha na machibu gocha se amateyo nigo wika bono basabiro botoereru kwenekigwa asabamenyi be county ya Lamu asebaene kirebunango chibale gotuka na kwenekia buna oyo ikeranetie gekorekeiga onyare kobaga kuimokeriwa egetambukire getindi kelichiko kufanya kazi ili tuweze kutumikia raia wa hii nchi vilivyo, na pia kuhakikisha uhusiano kati yenu kama wakaaji wa Lamu na askari polisi ambao wanalinda usalama umeimarika. Hatutaki furugu, hatutaki ugomvi kati yenu, na kwa hivyo tutafanya kazi ambayo uchunguzi, thorough investigation, partial, independent, and will fair, to be very fair, na tutahakikisha tumeharakisha pia. Kwa hivyo kuweka kwenu kwa peace katika eneo hili ni muhimu ili tuweze kuharakisha hii kazi, na ndipo sababu tutawacha regional coordinator hapa kwa ground. Kusema pole sana kwa familia na watu wa Lamu, kisha tuwahakikishia ya kwamba tumefika hapa kama timu ya Ikomi tukiwa na regional coordinator Gusii na the rest of Ikomi members, investigators, ili tuweze kuhakikisha kitendo ambacho kilichofanyika cha nyinyi kupoteza mpendo wenu, na kisha hapo askari police officer mmoja wa polisi kuweza kupigwa na kuumia, tutarudia hayo tena kama watu wa Lamu. Kwa hivyo tungependa kuwaomba mdumishe amani, mruhusu Aipoa kufanya uchunguzi. Abarai gosensemo ya barai korwase county ya Bungoma nigo baorokirie ugotagokigwo kwabo yemawega yogoitwa kwa mupasta oyoro baigo monchoria se county ya Bungoma abwase arasetwe na gosiria obugima bwae kolengana na barai abo bakoragwa na Didmas Baraza oyoro mobunge korwase county yo nigo bage chiwe kigima sebatebire birengo byoborendi asenseme yo nigo biranire nsekegima abwase bamuganirio muteneri abanyanyimbo nyatako imukie getambukero kelichiko
na kumanya ningo oikeranetie ekebekyo na korusia bomoyo muraibwe kanisa anyare ko baga kunganyiwa goika sense mingao nigo boigo babolria bosaba banyanyimbo goikiranio botuki bwa bene na kubareta ase gitabu bali bonsi banyare ko baba goikirania oboiti wo murai bwe kanisa. Nataka polisi saa yao wangekuwa wameleta maungo kali ya polisi leo kutafuta wa terrorist, ingekuwa anatembea hapa kutafuta wale watu ambao waliua pastor huyu ambaye alikuwa. Mimi naomba na kwa siku 2 kama polisi ambaye anahusika na usalama ya hapa, kama hawatakuwa wamekamata wakora ambao wameua pastor huyu, mimi naona ule polisi ambaye anasimamia hapa apeleke Marsabit. Hapo ndio kuna training ya kutafuta askari kwa kabisa. Mtu ambaye aletwa hapa ni mtu ambaye anawajibika. Pastor ambaye alikuwa si mhalifu, anatembea na Biblia peke yake. Pastor ambaye ako na moyo yake, hata si mtu ambaye anagombana na mtu. Mtu ya kuomba pole pole, mtu ya kulisha watu roho ya neno la Mwenyezi Mungu, alafu wakora wanakuja wanaua pastor. Pastor ni mtu ya kuua kweli? Mauaji ya Msabot ni mauaji ya Mtachoni na ni mauaji ya Mbukusu. Ni imefanya tumekuja hapa kwanza kushutumu hii mauaji. Haiwezekani kama imefikiwa kuwa mtu ambaye ni mtu wa Mungu. What about mwananchi wa kawaida? Ndio sisi kama Kenya Kwanza, sisi tuliahidi ya kwamba lazima tukichukua uongozi wala ambao wako na bunduki tuwashike na tunyang'anye hiyo bunduki. Tumehuzunika sisi wote kwa kumpoteza pastor. Pastor alikuwa ni mtu anaombea watu, alikuwa anatuuzia vitu kwa duka yake, ni mtu hakuwa na ubaya na mtu yeyote. Na vile viongozi wengine wa Bungoma wamesema Omochando buboroire bwo bonko nigo gendrete koba engana enkongu ase county Gusii county ao sense ya Kenya natali Kenya yoka kurende ensengima nagiye kogera ekyombe kyabasae kimanyekanete buna tubonge ase county ya Meru bachakiri omorobelyo bwokorwa maigelyo ochasa bamenyi be county eyubune nchire mayogo Kenya omochando buboroire bwo bonko oyukoirira abantu abange kwerusyo bugima amona abande babo kogendera guchandika korengana nabasabu amona babwatani bekyombekyo nigo batebiro mubaro monene bw'abantu babwato omochando yu nabasae eyenero yagerire omubaro monene bw'abasae besokire na korosye kyombekyo bune nchire yemo yabantu gusanga igoro yali abachandete libaga liogwekora gusogotwara omochando oyo bwa bonko oyo manyekanete buna mental health. Exercise inapunguza stress, so we want to do preventative badala ya tufike hiyo mwisho ya kujua sasa mtu ako na sickness ya ubongo. Hata mtu akiwa na sickness ya ubongo tunataka reduce stigmatization, watu kuitwa majina na hata discrimination. Kwa sababu ukiona mtu kiso imepunguka kidogo, unaona watu wanaanza kumhepa badala ya kumsaidia. Sasa hata anakuwa na shida zaidi. Ndio hii group ya vijana inaitwa iko okay, wanasema it is okay not to be okay. Na tubonge, you know, when you talk to other people, then you, of course, your pressures, your stress pressures go down. So kitu muhimu ni kubonge na kufunguka. Even as the Chiromo hospitals say, kufunguka, when you open up and then you talk to somebody, you don't necessarily have to go to a counselor, you don't have to be necessarily go to a psychiatrist. Just a friend can be able to make a change. Funguka na bubonge within yourselves as peers. We have even other now qualified people skilled to help people who have got a mental problem. So for me, I'm really delighted that the youth have taken up this conversation. Youth, because wengi wao ni youth, na youth ndio wengi hata kwa population is about 70%. That we have many gaps, including what our former President Uhuru Kenyatta came up with, a task force on mental health.
We have recommendations that were given, and that's what we are trying to implement, and also urging other stakeholders to help us implement, because when you start handling a person who is going through mental issues as a criminal, then you've not solved the root cause. So tunaomba sana kuongea na stakeholders wetu, including government, to try and find a way that we can be able to help our young people and even people who are suicidal, so that before we start treating you as a criminal, let's find the root cause to kusaidie. We are putting together climate change and issues of food insecurity and mental health. Nense moya basubati korose kaunti ya Kilifi ase bunge ya Malindi nigo bago keire getambokero kyobo mabwazimio la umoja One Kenya komachoro mabunge Amina Munyazi gochakobase komiti korwase azimio la umoja One Kenya gochagukwana amona baraibande korwase serikali ya Kenya Kwanza wetera senchire ya bipartisan bunenchire ya mayo konyorali chibuli kiranu ase mechando ya bakenya kolengana na basubati abuni go bagokire na gotebe chine chinga kia basubati bagwenerete kwenyorwa na goikaranse mesa eliogo sonsole mechando ya bakenya eliegendrete kubwatani abakenya eyemagega yumuraibwense Dr. Ruto koralia buna azimio la umoja One Kenya mechando ya bonigera chigukwanero wetera sebunge wetere komiti korosiwa manyekanete buna bipartisan talks abasazimio baligiria abajumbe baguchako wakilisha gusabaguchako bara na boigo Kenya Kwanza asenchira yobikirano. Tumekongamana hapa katika ofisi ya Mheshimiwa Amina, mbunge wetu wa Malindi. Hakika tuna furaha ya ajabu na tuna maneno ambayo tunataka tuzungumze sisi kina mama, vijana na wakazi wa Malindi, hasa kuhusu mtoto wetu ambaye ameinuliwa juu kabisa. Amina ni kiongozi. Tumeona kina mama viongozi Kilifi County hii ambao hata kuzungumza bunge bado hawajazungumza. Hoja bado hawajazitoa. Mahitaji ya Kilifi County bado hatujayapata kwa sababu tumepeleka viongozi. Lakini Amina kwa miezi ya kuhesabu ameweza kusimama na kutetea watu wa Malindi. Mwancho muligereria na arayu asebawana asenchira yo wenge kolende toma chakoba ime Ndizi TV asenchira yo wekirano gekoraga ensa maya bono botuko amone Chinsa isato chobotuko bwarero ngwakangambe amona asibali mwensi mwato bwatire gwetera asenchira ye mitandao Ndizi TV News Digital na baigo Ndizi TV News to wakanga mbia mono kirage baigo bali mwensi twabwaterana gwetera asenchira ye mitandao konyora chibicha na mariogi nigo twabwaterana noyo minto Petronila Mokeira mwancho muligereria somorobelio bweli tukolia lero emisa Jumapili oyo minto Joseph Mokogoti nigagendete kuyaregania kiandegi Ikomi amona bageni baito ase studio litkolia lero igasomorobelio bwemisa Jumapili amange Amayia oyo minto Mokogoti anyalire ko bakago kwareganeria abulitangani nigantebyanga ogotera kwa gatigati ase birisia bya edini yege Katoliki litkolia lero nigo batera igoro ya amefufuka Yesu igakera ikirege iga ase studio na chogotebya yo asenchira yo boikirano baiga sabagani baitori tukolia lero nigo bakorwa ase county ya Migori asense moya Isebania ase e parish ya Nyamaharaga St. Cecilia abona abagani beli tukolia lero ime yemisa Jumapili no bakorwa igo bono to baisago sukano nyangake ekiagero yo minto Alex Getate amono musubati Lilian Moragwa nabo barabega iga no yo minto Joseph Mokogoti asokwene kyabuno morobuli bwemisa Jumapili obwatirense asenchira yo boikera to baisago sukano nyangake ekiagera maya motwale nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita anako ganeiro twaro boligereria borobuya imeye misa Jumapili. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii.
omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie kwa babuna butambe Omo sayansi niyende oyo nomo sayansi niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Nyari na koronyaramba Chenkorkunga MC Megi Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyere Nigukumirana na Petra Mukira ase chingero cy'abasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star yagote bagagu nga jirani ase omuroberi wa Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkovoka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingero chiya aliyakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri gugwikia ebirenko binde #ekebemberi ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga abantu abanene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama Tefi mitumba Bells niga gokereirie sabari entambe na kuguchiretera goika gisieri na munwa unabono we have advanced data than mesigo tu wate last time tubate mesigo ya 60 kgs household roomage tubate ji men cotton pants